Abusia for highest favorite TVs, don't forget to subscribe. Oh shana, one subscriber at their mind. And cry about just say Samba O'Neil in Dongani. Kumasi Asante Kotoko for any replacement. Samba O'Neil in Dongani. Kumasi Asante Kotoko for any replacement. Now, ya baby, ya de bano bia so etimi atibi kama sound suna. Kumasi Asante Kotoko player ni din ede Lawson Che Menu Junior ho asem so ye de ba na bebia nso etimi Lawson Menu Junior aye the next midfielder Kumasi Asante Kotoko for do many so mo be project no se na be yanka dachi bia no se Prince Bedu bi ni ho se player ni din ede Andrews Ntime no bi ni ho a obetimi aba be hyem na wodi djuma na kama ede ma Kumasi Asante Kotoko ho asem so me de ma hya no so se Peter Amidu Akwa ede aba be tuja se aba be tuja se Peter Amidu Akwa so se he's not ready to sign for Kotoko. Peter enye ready so obe sign into no Kumasi Asante Kotoko echitafo ni bi nso se adedina ye wo Anthony Dua all provide goals ni ade na yenso no na ye entete no enu nti no hye no se dwumadi ade ama Hamza oben se onto aso no na onfa Kumasi Asante Kotoko place ni training no hye no se uhu young stars for ewoma e ma no nye wo ne mandate ba ko no se obe promote young stars for no kama one sem fufuro no Muhammad Richard Kamara enso abeto jase nya ade a boy no obede extend nti ni team a wenya sekukundende FC for nso no omo ye 5th team bia am say on position mo third pa 5-4 omo so omo ready say omo de ka beto kaso na omo sign abante fe no Muhammad Kamara na bibia nso etimi akoye na nkrai ba kra che say Muhammad Kamara contract me na sekukundende for de ahye mu say se obana ba to papa so mu twa no contract em se omo so mu project ne se na bia ne position wenya enso ogini national team no obetima protect na wakoso na FN se wotima dabi enso da magini national team no se na be ya nkwan betimi aba no ho na bibia nso etimi akoyi kama de amamumi no mse se obana be ampa ho te se de kuma obeya Asante Kotoko na ye man pass no fan nas na ade ne contract nso metimi twema ho sam so me de etu enim hye no se Ahmed Kamara bibia aye ready kama enso ewo ho season ko wie ya Kumasi Asante Kotoko center backs ni na no em say omo contract no ewa na sa with the exception of Zakaria Fusenia ebeka no 1 year and Musa Hamzata enso ebeka no 1 year enso ewo na engraba and say CEO fufura yensa ka no na ni edi Razak Simpson echi a ye de ho sam so ma etiefo ye hwekranka Razak Simpson ne profile no I had to Samba na de ni bia we bought with different players bibly we bought with different players or bought with wa men so call how to folk we bought with Oko Gripman we bought with Osekufu I say I had to Samba de ni bia Samba bought with Ablo Sama ebo with Ansu, Sama bo with Hamzata, ni now excel, ne no Sansu and Abi etimi akwakoye kama ho sam so me de ema na wo so etimi tie. Don't forget to subscribe. Ye den sam no eba. Ebusuan ewie na beto dja se nkofo post se Prince ya wo so etimi abu na kate ma kotena UK ache se. Do na kwa se UK buga se de even say obuda katem akoba bia o tena ye empenefo betu just kwa Prince coach also and as a coach Prince also ko no em so ask permission enti sabia ni ma woka sabia who Prince ask permission enti no onko baby a obusuafia je say walante kama baby anso ebe kama ebusuame na metiti o Samba kwa replacement I ready. Yes, also a foreigner. I'm repayment in the bro. The picture na I'm say that screen so no. I'm repayment in the and so ebe bro kama el hasi. Asante Kotoko CEO job no. It is done and dusted. And na ya amponsa and eba. I'm say board no omanage na ya amponsa ho ye pa. Ne philosophy ni ideas no. Amuhunu say ebe bo mo a bibia nso ebe ko kama e de ama no. Big news and say players on contract ewi baako
CEO ya obey or no start edin komo ama me chese ma intercept nkomo bi a chese big player bi say Nana Yamponsa ba big player bi be sign area makuma say Asante Kotoko sponsorship nso start agency bibia ebetima ko kama area makuma say Asante Kotoko Nana Yamponsa do na fe 99 ideas yes Kotoko be see that them emre nkabia na be kire. Don't forget to subscribe to the channel. Bye bye.